Don kibasha tangan namar gajingduk kaban. Usamla usyongkuslay harut surok ukren halamarway. Ablay nadu menemen ngaklembam ay. Nadu menemen step ngalaap. Henry ngampat yo watang uway upasenjar. Idaway jong imeru lalut. Bat kakpuaru kam ailat yanga ban syongsuk. Uromi usyongkuslay marway. Henry uken mau ya kikintin senang jong ukpa. Ipa jong nga ijuong. Wat lada pide banyap tangan Henry wat di setia ya kajinglong bahok jong pi. Ha kata kapor uwe ubriu ubala kamrang ba ula syong ha kakali auto jong uromi. Haba une ubriu ula hiar na ka auto jong u. Uromi ula yoi baka pla jong uta ubriu. Kadon hakali jong u. Uromi ula perta. Sahab pilaklet ya kapla jong pi. Henry namar kajingkerki ipalat. Une urang ba ula yaj wud. Uromi ula pek ya kata kapla ula kendet. Bat ula ong. Kane kapisa kadon palat sanlak tingka. Lada ngan syim ya kane kapisa. Enla ban sumar ya imei jonga. Nginyo ban bamja kumba katu kat nesnem. Henry kane kapisa kamde ke jonga. Uromi ula ken mau ya kikintin senang jong ukpa. Ipa jonga ila ong. Lada pibu ya kapisa bomhok hayeng. Kajingkerku barok kanja. Uromi ula pejbha ya kapla bat ula lap ya kakat badon ke adres jong uta ubriu. Kani kacaka kadon syasiliang kanong ba. Kabajengai kumba arpusan kilometer ay. Uromi ula ong. Compare wat lada ngahaban syak tengan ngadai ban penpai ya kan ya katiar kabadai hok ka jong u. Uromi ula start ya ka auto rickshaw jong u. Ula let syakata kajaka ban let wat ya uta ubriu. Haba uromi ula poi hakata kajaka. Ula ra ya kapla bat ula temu banrung hakata kajaka balato haka adres. Haba utemu banrung haka giat. Ugat ula ong. Hei nongnya auto. Syano pinlet. Kane kamde ka shopping mall. Kane ka long ka head office jong ka company. Uromi ula ong. Sir ngakwa banyakandu ya usahab akram. Kane kade ka pla jong i. Ilaklet ya ka haka auto jonga. Ugat ula ong. Piwan ra ayu. Ka ay kabadon hapo. Uromi ula ong. Kapisa bat kabun pa. Day nakatakadaw bangawan ban penpa ya ka. Sengaw bahakot ya isahab akram tang sisien. Ugat ula sya ya uromi ban letrung sya office. Uromi ula rungbek sya ka kamera badon usahab akram. Bat ula ay ha usahab akram ya kata kapla. U akram ula pej bat plit ya kapla. Ula ong artat. Kane gade kapla jonga. Usahab akram ula pej bha. Kipisa barok kidon. Omdon watang kawiru kabaja. Uromi ula ong. Hooi sahab. Ngatip gade kapla jong pi. Pilaklet ya ka haka auto jonga menemen step. Day kata kadaw ngawan ra ya ka hangne. Usahab akram ula ong. Pitip katno kapisa kabadon hapo jong kapla. Uromi ula ong. Hoot ngayo i. Dangam bakla kumbasan laktam ay tharai kadon. Usahab akram ula ong. Kumno pidang wan panpai ya kapla pisa. Ka ay kajing jong pikun. Nga i kumba pidon kam ya kane kapisa. Uromi ula ong. Sar imay jong nga itiapang. Bat nadu menin ngampat bam ay. Ka auto jong ngaru kalajot. Henry ipa jong nga ihikaya nga. Wat lada pide banyap tangan. Henry wat kata watang istingkaru ya kapisa kabom dehok ka jong pi. Usahab akram ula say ka checkbook. Uto ya kador jong kapisa. Ula ong ya u. Shim ya kane ka silak arpaw. Kum ka kusnam nakabenta ka jinglong bahok jong pi. Uromi ula ong. Emsar ngapendep ya la ka kamram. Ngampen pa ya ka nakabenta banyok kusnam. Usahab akram ula ong. Debalepat. Uromi ula ong. Namar ka jing tok ya ka jing shania jong ki wei ka long ka pop. Bat tang ka wei sar nga ong. Ay tang ka jing bet ya nga ban lek no. Namar ka auto jong nga ka ap sabar. Uromi umud ban lek no. Henry usahab akram ula ong. Ap sipang. Bat kumta. Usahab ula shim ya ka phone bat ula ong. Penslam ya ka meeting kumbakat san minute. Hadin kata. Usahab akram ula ong. Syong kun. Uromi ula ong. Sahab, ngaday ubriu batuk. Ngam jusyong ha ka kamera badon esi.
Usahab akram ulaong sngau phasyong watiang bat ke ka kerteng jongphi. Usamla ula syong bat ula jubab nga kerteng uromi. Usahab ulaong haka jingim jonga ngalayo ibun jai ki breu baruspa batuk bapule bat bompule. Henry ngampat juyo watang sisinru ya ubreu ubahok kumapi. Usahab ulaong biang Romi sengap kendiat haka company jonga don kakam kum upantry helper. Katulop kalong kat nri wajar sibenai pimon ni bantrai. Uromi ula sengau kemen bat ulaong shisha sahab. Uromi haba uyo sengau badon kakam haka office jong usahab akram. Ula sengau kemen Henry ula penpau ka jing tiaw bat ulaong artat. Sahab Henry ngam di school satya. Usahab akram ula jubab ka jing long bahok kam don kam degree hun wan traino naduk lasai. Hadien sau benai uromi ula trai bha yala kakam usyakri yaka. Upen biangsha hamanla ki officer. Uwei na ki nong trai jong ka company. Ula yaro yaka jing bang jong ka sya bat ula keli. Hei ba Romi, kle ayu ka sya, mentakas ngi ka sya ka bang bha. Uromi ula jubab, tang da ka jing iet sar. Hadin kata, uromi ula yat bat penkut sabar ki kamera baro. Kadba uromi udang penkut, ula poyat hajan kawai ka kamera. Ula yok sengau ya ka jing sawa haka jing ya kran phone baong. Don lai na sauteli ki site. Uta ubaya kran haka phone, uday u officer batray ha office jong usahab akram. Uta u officer ubaya kran haka phone, ulaong penkenriak no ya kato ka consignment bakhat arlak to tang sipolak haka bill. Bu ya ka arlak ka basa haka account jonga. Mar kumta uta u officer ula yoi ya uromi ba udon habar. Bat uta u officer ula keli ya tu shisha ya nga meyo sngau na kumno. Uromi ula jubab emsar ngaklam yo sngau ngadang penkut hang ne. U officer ula ongde ya uromi lada piatu yano ngan be no ya pi nakane kakam na sngau tu. Bat u officer ula se ya kapla pisa shim kane kapisa bat klet no ya ki baro. Uromi ula ong sar ngala bandu ya kakam jonga. Henry omnya ka jinglong bahok jonga. Hadien kata uromi ulej ha kamera usahab akram. Usahab akram haba uyoi ya uromi. Udap taka jing keman ula ong ya u. Ale romi rung syapo piwan raksha ne Uromi ula ong sahab ngaklam wan raksha. Henry kadon kakam kabakong san. Usahab ula keli romi ke kebajia. I kumba pikus lai bha. Uromi ula kanyu. Uong artat sahab isar toni. Usahab akram ulaong. Balai utoni. Ong hanga romi. Wat syaptiang. Uromi ulaong. Sahab usar toni ulatu ya kapisa jong ka company. Da kabatok haki bill jong ka consignment. Usimtu arlak nakabenta jong uhi. Ngalayo sngau ya kane daki skor jong ngahi. Usahab akram ulaong. Hato kane kalong kabasisha. Mar kumtahi. Usahab akram ula shim ka phone. Batong pa mardor yaki audit tim sya ka keben jonga. Kam sipang baro kilapoy hangta. Usahab akram ulaong. Toni kine ki arsnam balalek pilatu daki lak haka company. Ka company ka baaya pi ka jing itu. Henry pidang lute yaka. Utoni ulaong. Sar kine baro kilong kibalam ler. Mano bayatu yapi. Utoni uyasa jelade. Uong biang. Pinget ya une unong samsya ubatang ka skul ru umlet. Balay pinget ya u. Usahab ulaong. Hoot nga nget ya u. Namar une unong samsya uba simpule. Henry ulong ubahok banya kibatray hakane ka company barok kaway. Nga nget ya u. Namar une usamla ulapan pay ya ka pelapisa jonga kabadon sanlak. Wat haba uhi udang syaktengan. Usahab akram ulaong biang. Pitip ayu ba ulaong une usamla ka jing tok ya ka jinget jong kiwei ka long ka pop. Utoni ula yang jot haba uyo sngau ya ka jinglong jong uromi. Usahab ulaong. Wan sakmat romi bat naduk menta. Une ubriu unlong upatna jong kane ka industries. Unyo si 4% ka benta haka company.
Bat kejaka bapura hamanla kejingyalang hakasisien cibenai. Namar kejingyalong patna kamwan naka degree. Henry kawan naka jinglong bahok. Uromi ulaong. Saheb ngamdei ubabit banyo ikane. Usaheb akram ulaong. Pidei ubabit romi. Pilong ubabit naduk meningkong. Henry kane kapertei kasimpor ban itu yapi. Uromi ula jau umma tangta, udah kublai aingu ya usahab akram. Hadin kata, uromi ula long briu ula yuk ban bu ya kakemi na hospital ban Pak Sumar. Bat ula lej jakendu ya kakemi jong u na hospital. Kakemi kapapang, haba kala yoi ya la ujong ukun. Kala ong, kun, kamdei em bang ngapok sniu ya kane, uromi ula ong. Em mei, kane kamdei kajing pok sniu, barok kalong kabasisha. Uromi ula ong ya la kakemi. Mei kajing hikai ba ipa ila ayanga kelapan kala ya kajing em jongi. Kakemi kala ong syai ba ukpa jong pi udon unsngau sarong shibun ya pi kun. Kaperte ka ong ba da kapisa la bantiet ya ki e barok. Henry kajing shisha kalong ba ya kajing long bahok om la bantiet. Bat kata kalong kaspa kabapan long ya ubriu ubaru spa tam. Lada episode nat jekane kajing atuk kana sengobha I like, share, but what glad and subscribe ya ke channel.